se da te opet zavolim, u modre usne zarijem zube, da pravu bol zaboravim. Tule utro, što? Petar, pa evo 3. Tamo je pa na tule, aero 3. Elise. Aero 3 je, to si. Tole je pa res. To je pa pristao, ja. Turbe je se. Mornarica. Sport, da popisaš. Veselim, da je to. Ta koles je zasukni, pa jih da not. Nazaj pa jih zasukni. Inštrumente za lako. To je za muk. To je pa super, kak je imel to, da on Jenki, Viktor, on stavi. A je smisel? Smo bili na akciji v Murski Soboti. Kaj? Šarić, Subotica, ti se veci. Tomahawk raketa. Kdo nas bo spustil ven, veš? Sam tole pa ni milijon. Vrgliš je motor da. Ne, ja, ali pa to je unik, ne. Ne, prav, če tam je izred. Da bo i tati gledali. Ne bomo nekaj zanimljivo. Bil je nekoč VP. This is not fun, you get
Žige še letijo. Fajn zadeva. In to ne vem, če ne od kaga galaksija, to dol poknal, ne. Tam tole mi manjka nekaj, če bi to po konci stalo, zakaj to ni nič? To je rusko, viš, ko ima napisal. Ne piše, kjera je, ampak... Navodila, kak se postavlja to. In tole mislim, da je celo samo prva stopnja. Drži, veš? Ne, drži. Ne, to se samo nasloni, ne tam ne gremo do... Čist drži to. Kopijo DC3. To je to na 3 kolesa. Ne, to sigurno nekaj delamo. Tole je pa, koliko se tega neče pasažer, da ne gre v bistvu strujnice proti koncu, da držijo smer. Ne, pasažer pridi. Ne, čez Beograd se pelmo pa na Rušče, ustavimo na to, pa gremo na eno. Tule not nekje imajo Ranđelovići stanovanje, ko je Luka zdaj živi tu. Se tam je on živo. Tam, ko je živo, je tudi... Tam je bila rezidenca Andreja Đorđevića, tam je on živo. Ja, boš mogel levo iti. Nazaj dol, ne? Ja, vidim, ja. Pa ne oni bloki, ti se že... Tam od zadih, Ne, ko tukaj. se vidi preko unga konusa. Bi šli po terazijah, Ja, pa dol. pa Z avtom ali speš? z avtom se. A je tukaj velika? Ne, Ok, velika pa je ti se pa- bo zamuno. Ti smo pa pol, ko mu avto Normalno je, pri nas, kje pa pri nas je vse. To ni pri tem. Šla tekle po ulici, pa šla pa v višino, se je obrnila navzdol, Daj na njej. da pa kaj se govoriš, Okej, na pizda. prosim, Ti no, bolj ja. pa poslušaj. Ja. Pa je imela tako konico, da je 6-7 etaž kar pretopila. Ja, Prostitutka. 16 milijonov, ne, koliko je dal, 6? ne moš verjeti. Ti Sava je to? Ja, viš, da. Pa ne, ti se... A ja, to ni Pa ti se ja šele par let nazaj naredil. Sveti Sava? 10 let. Ja, pa sej ni, Kje kva? je? 150 metrov bomo levo šli. Če bomo do tja prišli. Ja, veš, da bo. Vem, da so neke demonstracije. Čujem nek pozvočnik, Ja, kva? demonstracije. Veš, da so demonstracije, no? Ja. Tako v Ljubljani. Cel je proti, ja. Zato mi bi Peter mogli snemaj, levo zaviti. vse organizira. Slobodi. Ja, No daj, avtomatika, rerouting. ja, zdaj ker hoče tam na 250 metrov, to ni tale semafor, ampak je naslednji. Treba Najbolj vidi. Kaj pa zdaj? Zdaj pa sem Naravno, samo piči na most. Ne, tu je zdaj, Leon, tu je zdaj vse. Ne, to so pobi, veste kakšni restorani, pa to verjetno morate verjeti. Te v luknji si isti, kurac. Ne, Ja pa tu vsaj videl, kaj ne da tam že... Ko v stari kolibi. Lev, ne težav. A vse ostalo si ti Čakaj, plačal, kdo, kaj? med vama, kdo kjer ga počasto, ali kaj? Desno často, njegova denarnica. sam naravnost, čez te Nije, cesto, ti tale do je. avtoceste. Ker je Tista- ta... Boš posnel, ko vrata zelo hotne. Hajat je to, Hajat. Hajat je bil. To je tek Se drago. še pi... Pa ti si malo več zelenja. Ti kaj pa zdaj? Veš, nebojno. Ja. In na otvoritvi je prišel ambasador, pa tatle.
Ale Vrbinčev, kaj je bilo? Kad na te pomislim, bojim se da te opet zavolim. To si nisi poslušal tisto oddajo Nedeljom v 2, kaj je bilo na to temo tudi. Da pravu bol zaboravim. Lane moje ovih dana, više i me tuje. Pitam samo da li si sama, ljude koje ne čuje. Lane moje noćas vredi, nije važno bilo s kim. Nađi nekog nalik me